abakugunu bagira ngo indwara zimwe zaba zakuzire niziba zitari kutambwa okurigera ahari Dr. Sebastian Bagambachi abantu bine kuzoma marwaro bucerikare bakecebeze imitima yabo ensugo ebine ngucuba yambo kumanya kubemerire obuhereza bwo kuzijanjabo ni buce nzetaga sente nyingi hata abantu bashemeye kucebeze emirundi ebiri akora liver function test ninga renal function test chebeza oburwaire bwobune n'oburwaire bw'ensigo. Dr. Bagambachi nagira ngo indwara z'omutwe nazo zeyonjire ngo bite cy'obusasi abantu abari kucira ubwinji nabazeta marogo kandi nibakweta okuroga konka oburwaire obumwine kumanya ngo buriyo oburwaire bw'emitwe buriyo. Dr. Oyo Nyimba Kabamba ikuru ukidi wakana naterera muno abigambo by'oburwaire ebigambo byakahuka ko munywerero kwekebeza kumire mebazi mubwire nuko muntu undi abantu basobole kubahoro kuhangara aba ebyona babagambere bwa nyuma y'istambo cha misa estebekanisi bwo kwigura kw'irwaro rya Peters Medical Care Services omu Butongore. Bwana mukuru wa Katosa Parish Faza Venancio Busobozi asimira abo abashyize hihi obuherezo mu bantu. Sima muno Dr. Sebastian wasoboye kutandika irwaro rino irya St. Peters kandi tumusima umwanya umushyako mukoto kwetekaho obuherezo bw'embaganiza ubutale bwa mulingo gumukandi buri specialized mwije abantu tubaho buhwezi tubahe tubachebere tubase kubachebera liver bashebere ondwere z'ensigo amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.